Mutirithia wa Raila Odinga thini wa ngwataniro ya Azimio ya One Kenya Mathakarua umuthi atwarite kambeini kaunti-ini ya Tharaka Nithi kuria aratanywo gutwikania ona kaunti-ini ya Embu. Karua umagaritio ni gatagati ka atongoria aingi munini wa gavana wa Nyeri Caroline Karogo, mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni, minista wa urimi Peter Munya. Boto ino irendia tigiti wa Raila Odinga na Mathakarua na kwariria aikari a kaunti maundu maria magakenera magigathura Raila Odinga ta president githurano-ini kia mweri wa kanana. Mimi nilishangaa Tharaka Nithi haina NCPB, ndio kaunti peke yake Kenya haina NCPB, na kaunti zingine ziko hata na NCPB 3. Kama watu walikuwa wanasaidia sasa wangekuwa wamesaidia. Na hiyo kijana yenu amechukuliwa, MP wanamtaka akuwe running mate, huyo mnataya majina hapa anamtupa nje. Anatupa yeye chini ya basi. Alafu watu wanasema yeye hapa. Tumekataa hiyo. Mimi nataka kuona kwa mikono ndio waone tuko hapa. Mikono kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali. Basi tuko hapa na tunaelekea Ikulu na baba na baba na nani? Na baba na nani? Baba na nani? Baba na nani? Na sisi watu wote wa mlima tumesema we are only in the safe hands za baba na mama. Nani anaamini hivyo nione kwa mikono? Pahali mama yuko maneno itakuwa sawa, si ndio? Barabara zetu zitaangaliwa, tutapata maji, na mmesikia hata maneno ya hospitali tumeangaliwa. Hapa kuna single ladies. Kuna single ladies hapa. Kuna single ladies nione mikono. Mjue baba amesema atawashughulikia, na wale ambao hawana kakitu kwa sababu economy iko chini, kuna ile 6,000 per month ambayo tutachungwa na baba. Sawa sawa. Nataka kuomba kwa heshima, tarehe 9 mwezi wa 8 muamke asubuhi na mapema, sawa? Tuseme baba PO Box State House, PO Box. Kula ya leo ikipigwa, rais wa Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Ya pili atakuwa na msaidizi wake ambaye anaitwa Martha Wangari Karua. Kwa hivyo kama wewe una nia ya kuwa kwa serikali, usije ukakaa nje ya serikali ya Azimio. Nje ya serikali ya Azimio, hapo ni upinzani, na sisi watu wa Mlima Kenya hatuelewi siasa za upinzani. Niulize ni kwa nini niko kwa Azimio la Umoja. Nilikuwa nikiangalia ile pande iko na kinara ambaye ametambulika kwa kusimama na masilahi ya Wakenya. Nikaangalia nikaona Raila Amolo Odinga amepigania haki za Wakenya akiwa ndani na akiwa nje ya serikali. Na hiyo ni miaka yake yote na hajachoka. Mimi mnajua miaka 10 sijawahi kuwa kwa serikali. Unasikia sauti yangu nikikutetea. Ni kweli au si kweli? Kwa hivyo unajua hii tikiti ya Raila Karua ni ya wazalendo, wamekutetea miaka nenda miaka rudi. Ujiulize ni nani anaweza aminika. Hizi tikiti mbili nani wanaweza aminika? Na kuomba ujiunge nasi. Sisi hatukuji kwa nguvu, hatukuji kwa kelele, tunakuja tu kukuelezea. Na kama huniamini leo, sababu sio lazima uniamini, lala na hiyo maneno, kesho yake tutaendelea kuzungumza. Gikundi kia aini kuma gitaro kia Mount Kenya ni maracokeria mutongoria wa Azimio One Kenya Alliance ngatho ni undu wa gucagura Mathakarua ta mutirithia wake kitaitano-ini kia president githurano-ini twerekeire. Aini aya marathiururuka matura ma kaunti ya Kiambu mugithi wa gucemania na aikari matura-ini makiendia tigiti wa Raila na Martha. Tutire na mundu raroga magiti kia president kuma Mount Kenya na niturakena muno ni tondu wa gucagurirwo
mutumia ogwetwo Matha wa Ngari wa Karua gutiri mundu toe history ya Matha na mawira maria arutite na maundu marageretie gucenjia na twathuthuria gatagate ka andu othe macaguritwo ri Matha ni mundu kuhota kurugamirira bururi mugima na arugamirira Mount Kenya na atucokaniririe ni mundu wina uigiririki na ithue taini tuna tutigotigwo thutha tondu ona turataithikire maundu ma skiza o kugerera baba na baba araturehera Matha turaigwa ru mucie ni mugima tondu twina baba na twina mama mwetereire na gikeno na nduhio muno tumwetereire ni undu wa giko kiria rekire gia guthura Matha wa Karua turamenya thirikari na mutumia maundu mothe ni mesawa. Baba hapa venye ilikuwa ground mara ya kwanza ilikuwa tumejaribu kukampenia yeye na mambo iko sawa. Sasa hizi ground inasema venye amechagua Matha Karua tunafurahia sana, naona mambo yetu kama hii sekta ya jua kali ya bodaboda naona itainuka sana. Na najua uchumi venye hizi imeharibika, najua baba ataitengeneza wakiwa na Matha Karua. Na mitaratara iria yagathikitwo hindi ya mututhuko wa murimu wa COVID-19 ni mareheire atumia na airetu kihingisha mihango-ini ya gukinyira motungata ma ugima wa mwiri. Uhoro uyu ni kuringana na riboti iria rekereirio ni ikundi cia ugima wa mwiri na uciari iria ciugite ati COVID-19 ni atumire atumia matafangite mohenda, bara cia kimuci ikiongerereka, gukigĩa na ciiko nyingi cia uruti wa mahu na ikuũ cia ngenge ikĩingĩha. Riboti ikundi ici iroreirie mabũrũri ma Kenya, Uganda, Ethiopia, Burkina Faso na Mali. This is a right for Kenya, is a fundamental right to which everyone is entitled to broad spectrum of healthcare services, including reproductive healthcare. And any limitation of access to any right in our country must be by law. It has to be by law, and it has to be justified in a democratic society. And the guidelines and the policies by the Ministry of Health clearly provide for how to offer reproductive healthcare services, including contraceptives, to young people, and I mean people below 18. There is no law denying them access to care. Walikuwa wamesema stay at home, mukae nyumbani. So when you go to the health facility, you find there's also the healthcare providers hatusemi walifanya vibaya, but they were trying to implement what the government had said. So you find that telling you, what are you doing here? Are you sick? Because the sexual reproductive health haikuwa kwa ile essential services. Thutha wa mucemanio wake na gikundi kia onjoria na anyiti itemi honge-ini itiganite cia ukuria wa bururi, munini wa President William Ruto na ateti angi a mbuto ya Kenya Kwanza riu marahura kampeini kaunti-ini ya Nyandarua. Mambo ya ukora kwa siasa na uongozi, utapeli kwa siasa na uongozi, udanganyifu kwa siasa na uongozi ndio inagawanya taifa letu la Kenya na kufanya Kenya isipige hatua ya maendeleo, kwa sababu kama viongozi hawaaminiki haiwezekani tusukume sera ambayo wananchi wataamini. That is why it is necessary in this election of 9th of August this year that we vote against all manner of personality cults and all manner of deceit and the politics that divides the people of Kenya. Haiwezekani ya kwamba unaweza kusema unataka kuzungumzia mambo ya umoja ya Wakenya na huku unawatapeli viongozi wa Wakenya. It's not possible for us to unite this nation if we continue to practice the politics of deceit. And that is why on 9th of August, we must say no to that kind of politics, unite the country, and roll out our economy so that no Kenyan is left behind and we all move together as the people of Kenya to the next level. Watu wa Nakuru, mtakubali tutembee pamoja hiyo safari? Mko tayari? Pande ile nyingine, Mheshimiwa Naibu wa Rais, wale wanatuambia tuendelee na mjadala wa kubadili katiba na kutengenezea viongozi vyeo. Wanatuambia leo ya kuwa bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, bei ya mafuta ya kupika, hata bei ya chumvi imepanda, na wanatuambia haya yote yamefanyika sababu ya vita ya Ukraine na Russia.
Mimi nataka niwaambie ukweli vile ulivyo. Niwaambie nisiwaambie? Niseme? Niwaambie vita ya Ukraine na Russia haijapandisha bei ya unga hapa Kenya. Shida tulizo nazo za kiuchumi ni shida za kiuongozi. Ni shida za uongozi usiozingatia mambo ya mwananchi wa kawaida. Dunia walikuwa kipigana the Second World War. They were the allied forces. Kulikuwa na majeshi wa Amerika, kulikuwa na majeshi wa Ufaransa, kulikuwa na majeshi wa Uingereza na wengine ambao walikuwa napambana na wale wengine. Si namna hiyo? Mimi nataka niwaambie, if you are in ANC, please remember, friendly fire can kill. If you are in UDA, friendly fire can kill. If you are in Maendeleo Chap, friendly fire can kill. If you are in Ford Kenya, friendly fire can kill. Kwa hivyo sisi kama Kenya Kwanza Alliance, let us not have any friendly fire at this point. Let us be united because we don't want to kill Kenya Kwanza. Mwikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya aruti wĩra a mũingĩ Anthony Mushiri oretie arũgamĩrĩri a aruti wĩra kambuni-inĩ itiganĩte mahĩmbĩrie mũtugo wa gũkũria taranda cia aruti wĩra ao nĩguo gũtigĩrĩra nĩ maretũma wĩra-inĩ na makĩria rĩrĩa mĩeke ĩhutanĩtie na taranda ciao yeyumĩria. Mushiri akĩaria kĩgomano-inĩ kĩa arũgamĩrĩri na aruti wĩra kaunti-inĩ ya Mombasa augĩte gũkũ bũrũri-inĩ kĩo kĩa aruti wĩra aingĩ gĩkoragwo kĩrũgamĩire gĩcunjĩ-inĩ kĩa 40% handũ-inĩ ha gĩcunjĩ kĩa 70% kĩrĩa gĩkoragwo kĩandĩkithĩtio thĩinĩ yothe. Nĩ kĩgomano gĩgũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa thikũ 2 kũrĩa arũgamĩrĩri aya matanyĩte kwarĩria ciĩgiĩ maũndũ matiganĩte marĩa mangĩhĩmbĩria nĩguo kwagĩria rĩera rĩa aruti wĩra kambuni-inĩ ciao. Are not being managed well. People are not being listened to. People don't have a proper working environment. I think it's lethargy and lack of seriousness and lack of not taking their job seriously to serve the public, especially the public service. If the public service is an enabler to the private sector to create wealth, if they are unable to serve as they are supposed to serve, even the private sector will be unable to create wealth and employ. He has truly challenged us as HR professionals to not only upskill in terms of our skill set, becoming experts in that HR space, but also in our mindset. And this means that we need to expand our knowledge in businesses, we need to expand our knowledge in people management and leadership so that we are able to manage this workforce that we are dealing with. We are having 4 generations at the workplace. Matereba a ngari cia ũkui wa mũingĩ iria ikuagĩra athii barabara-inĩ ya Waiyakiwe nĩ matabanĩtie mũgomo ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũhatĩkano wa ngari barabara-inĩ ĩyo mathaa-inĩ ma kĩroko. Makĩenda makĩrwo thitĩnji ya kũigana gũkuĩra athii kuma Westlands gũthiĩ Gĩkũyũ. Matereba aya na makanga ao maugĩte atĩ athii arĩa maumagĩra ngari Westlands nĩo ahutie mũno amu harĩa gĩcukĩro kĩa ngari kĩrarĩ nĩho hakĩtwo kĩingĩrĩro kĩa barabara njerũ ya Expressway. Komanda wa traffic wa Nairobi Joshua Omukata augĩte mĩario ya gwetha kĩhonia gatagatĩ ka honge cia Kenha, NMS na aigithia rũhonge-inĩ rwa ũkui nĩ gũtabanio. Ha mahingĩte kuma harĩa nginya harĩa kĩanda gũtirĩ handũ nginya mũndũ angĩingĩra stage. Ũguo mũndũ arathirũka na bara nĩgetha ũkĩingĩre stage na stage ũkorwo ina andũ millions arĩa macukagĩra na mwĩmagĩra ho. Ũcoke rore ngari citũ ĩrĩa umire Gĩthumo ĩrĩa umire kũ no nginya ita Westlands ĩkũrũgama kũ. Ũmũthĩ nĩ tũkwendaga kuonia thirikari ĩmenye atĩ tũtiaheirwo stage ata hĩndĩ ĩrĩa barabara ĩno yakagwo kuma Gĩkũyũ nginya taũni hatirĩ handũ na hamwe tũtengeirwo stage na hatirĩ handũ na hamwe twĩkĩrĩirwo barabara ya kando, hatirĩ handũ nginya hena footbridge, meaning that Wakenya arĩa marahũthĩra barabara ĩno ya Waiyakiwe nĩ marathiĩ na mbere na gũtũma maica mao makorwo me hatari-inĩ. All the stakeholders tukahota guchangia nigetha wĩra ũkahoteka kũrutĩka. Ũngĩrora nginya barabara ici ũguo irakwo rĩ gũtirĩ public participation ĩkĩtwo. Twathiĩte nginya benchmarking China nigetha wĩra ũkahota kũrutĩka wa BRT na iria ingĩ.
no guti undu wacenjirie thirikari yaingirire kiambiria gwaka mabarabara itaramenya atiriri ona ithuĩ nĩ turenda gũtuĩka accommodated harĩ biashara ya matatu. Na hatutaki na hatutakubali gari kusimama katika barabara hapa kusuia gari kwenda wapi katika expressway. Mambo yote tutaweza kuyasuluhisha kwa sababu hawa operators wa hizi sako ni mandugu zetu, ni wazee wetu. Tumegombana, tumepelekana kotini, tumeketi, tumesikizana kwa maneno mengi, ni watu tunafahamiana. Kwa hivyo sioni kama kuna jambo tunaweza kosa kuelewana na hao. Na hau niho tugutirihira matemo maitu ma muthenya wa umuthi. Mohoro mangĩ nĩ wona ciehanda thaa 1 cia hwaini tuko tukinyitanira na mundu gwitwo Ken wa Kuraya. Kwa ihinda rĩrĩ thiĩ na mbere na kwĩrora tabarĩra itiganĩte cia Inooro TV. Niĩ ngetwo Jabi Wanja, ũtuonane thaa 1. Deakin College ino noyo college yemwe tu Kenya ngima ikoragwo specialized na kothi cia beauty and fashion hamwe na hospitality. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Tukwaragia na mira haria na nĩngũrigagwo gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ ũkoragwo kĩmwĩciria ũguo. Ui Ngai, niĩ ndiganĩirwo nyuma hũrĩre tatara kĩthimũ ndaga kũmwarĩria Shari nĩ gũtigĩrĩra Plito nĩ anyitwo. Nĩ ũtiri mahĩtia ngoragwo na. Ndakwĩrire atĩ ũcenjia kampani. Nĩguo ũkĩnjĩra nĩ ũgũcenjia. Na ici rũndũ wacenjia nĩ gũthũkora endelea gũtororokia. Mutabania Jorwa na producer wa muthako wa Sarafina. Nairobi Performing Arts Studio marakurehere muthako wa magegania wandĩkĩtwo nĩ Ngũyũ wa Thiongo na Ngũyũ wa Mĩriĩ, Ngahika Denda. Ngahika Denda ũgũthakĩrwo Kenya National Theatre kuma Mei 12 nginya 29. Tigiti no cigũrwo view tickets star 487#. How long has it been since independence? And what do we have to show for it? In partnership with Royal Media Services. Msiwe na deni kwa mtu yoyote, isipokuwa deni la kupendana. Ampendaye jirani yake ameitekeleza sheria. Maana amri hizi, usizini, usiue, zimo katika amri hii moja. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Ampendaye jirani yake hamtendei vibaya. Kwa mapendo, sheria yote hutimizwa. Dial *811*338# to get upendo kuu.
ceceni ya Inoro TV. Gafara, etino